Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa tukuf. Wa alaikum salam manama alawi distingué. Wa tukufu wa jamalifu wa Komor. Bonjour Saïma Said Abdou. Gamambo Mwenyezi Mungu yauka mjuha wanono nyoti pia hohanza rabbal alamin rani mkoulile rema kaliboshi rema pirati wanadamu magarombo Mwenyezi Mungu kaya mjuha wanono hohanza rabbal alamin. Wa alaikum salam mama Nael. Mungu yajalu kumala nimliyo rani reze famiza hanyo mshelewa wanono owalo wawadi Mwenyezi Mungu ya wabe unono walo mepilizo Mwenyezi Mungu ajali wafungulwa walo na taambu zilao malahoni yawanzo mrumme Mwenyezi Mungu ambe mrumme waheri waziona maji wanzo mrumshe Mwenyezi Mungu ambe mrumshe waziona maji watouza ya Mwenyezi Mungu ya wabe wana batoma mrumana haina marongo ikao ijo kaheri usumu wa Komor ngar kusudia au haina mwanadamu baike de matimbambi baike de ma pirati baike de makalbosh garambu Mwenyezi Mungu inshallah Mwenyezi Mungu yabehe rahma ni baraka haruma wa Komori wansi pia inshallah nana wanyanyasi sheisi wa shamayete Mwenyezi Mungu ya wahafadhi ya wahifadhi na wanadamu wapeu hohanza hahe rabbal alamin inshallah. Wa alaikum salam manabahati ma soeur. Wa alaikum salam mama Nelia mfaume. Wa alaikum salam ma soeur mama Nadia. Watukufu wa jamalifu comme d'habitude eze sujet ko kanizo si ukana sujet mbili haina usiku wakati kao ngar amino kaya ngabo hauka wa Komoringa siwonji ngabo wajibiwa onga watojibiwa ngabo makaliboshi ikao wajinikao zinafasi zao. Alaikum salam fundi wangu Muhammad Mzechek ikao onsi pia hauka banunga bonjo ambao tulamu ngombozi njingo ambozi njika su change ngam amini haukaya waniparao nwanambiao ani wahundu faida nizorambao hasababu ya Mwenyezi Mungu ya bongar amino kanga bozi changeo jelikao kanga siwenji ngabo waranzao ngabo rienga ngabo ikawa izorambao okwado zikonte yaode makalbo shikao kwa nauza uradazi nai haukaya haini mwanadamu utukiwa nezambishao. Wa alaikum salam kinaza Fatima utukiwa nizorambao uomrikao kanamu nanziro horendambi izorambao riziarazao ruwanoni zo stijili ya wema kariboshi na wanadamu wape ngwajo uzifanya haukawo kwa tujirande konti kwa ti konta kwa ti fier. Wa alaikum salam mama Makin banda kwa ti fier yabo kwa na uparo jozia yabo huwambia ngarjo uzamba huwananizo ngarjo wananizo. Wa alaikum salam masur Asiriel karjo uzamba hauka haini mru ikatsuelewa. Wa alaikum salam bei kadom ekarizamba yabonga aminoka Mwenyezi Mungu jabbar de munyoshinzi ngujo jailia ima kalboshi na mapirati ikawe izoramba ukwati kontanizo ngwajuenda hata waile ukaya zinuti njema haukaya kwa tuele wa sababu ndasi shangwa jula sababu ya Mwenyezi Mungu jabbar imtukufu jala wanza. Mwenyezi Mungu yani kehena mwanadamu ulohar matamu subirifu ya jale haina mwanadamu uloharuma mrungozi mtabisha Mwenyezi Mungu amrengeze roho nanu waloa wade Mwenyezi Mungu ya wabe unono inshallah. Baraka Makin bonjour watukufu ngarjo harumaze sujet ruonese za sujet lonizo haukaya simwa baze sujet ngeye wanzo ya baki hau ya tibaki. Wa alaikum salam mwanziwa dia ye sujet mandorlonio do upeu ne zero hombi za kelensi za owanadamu haswa nusu ya wandu wadzima remrumme yesu ya mwando wei mwanamshi ya lolo ni mwanamme ikawe mwanamme wei hamlola kajenda taikertasi
haukaye mwanamme ngena sejour yahe ya lola mrumshe ya unaukaya we mrumsha mwanzao na mrume ulo na kirtasi na mrumshe ulo na kirtasi watana walolana yabonga jumamba ukaya ngabo mahaba yabo yamba ngabo mahaba. Alaykoum salam rukia bwana au zero ulioda partagez le direct. Merci beaucoup Fatima Ali hatami banguga mwanzo hasbabu ya Mwenyezi Mungu. Ujuro ulio wei mwanamsho hatu ya luloni mwanamme ikao yemrumahe hamlola na ihabala makirtasi uhende dauniwa wanjia haruma mtsango hashindi hafanya turazala emrumshahe kajazaya. Alaykoum salam Muhammad mana hazaya ngena wana shaka jaza deni mwanamme woji. Alaykoum salam Hasanat Silah tiviazi salamu zanyu nyoti pia tukufu henu juri ya salamu njamvia wosa timvia watukufu. Wa alaykoum salam le grand notable désolé Hajimbe Swalihim tukufu eza jirihin hayenshi panda troza daena emrumaha ikao kajaza daena wanjia harma mtsango wahansi ya ukaya omtsango wahao wi adija huski. Wa alaykoum salam omtsango wahao wafanya wanjia harma mtsango warenge wajiwanyise haini mru ya renge apare yahe yende yafanye mba projo hao yende yafanye mba proje o hao ula mwanamme ikawo kajaza deni mwanamsheula shahalu le mwanamsheula mwanamsheula ngena wana wafanya 3 ans mwanamme hanji haruma mtsango omtsango wanjia ikawe mwanamedo utowo shahili wanadele mrumshe ikawo kajazada yena ye waelewana mapesa mtsango 20,000 euro. Mwanamshe harengo mtsango bado mtsango mwanamshe yo ujua hende hauke mwanamme hajanza dene mrumshe mwanamshe darengo mtsango mrumme banda hajwakarengo mtsango hauzisa hasi yabo ende hafitine mrumahe ya ukaya vanu mrumaha nguo yemakirtasi arumia one sejuru mwana uo woti wahe yamdeklare uo mwanahe mwana mswahahe ya latif uo mwana wahe mwana mswahahe. Wa alaykoum salam sima waheli nami. Wa alaykoum salam harusi watukufu hasi yabo hende bada harengo mtsango wahe tiram rahaka tsu detaye yo de sujet ya mwado hane mwana mzaze wo ingena wanaumahe haruo mabandi hane mzade wo ingena wanaumahe haruo na hila haruo ujikaza wakati kaudo na mpara hakanza jeleze timwambia kahoneti ukerealisti sahenamna haukaya wewe doa balance mrumma hanabia tira mwenu wakati juambi hadisi wana umangu kwa na ukaradhi nawe haukaya tsi akwize wanawe ya fitine mrumangu tsindami tsilo haukaya ndaye heli ya jeleza sabanga mjozirongo wa komori wa hukorije hanabia antuka wana umangu ojua ukaya yesu je yohu yamba tula mkana huwa nafasi wallahi na Mwenyezi Mungu mitsikaribushi wallahi na Mwenyezi Mungu mishabari wallahi na Mwenyezi Mungu wanimlia Allah wanaumahu ntuwa waza hata manuktu ede pwena nzonu hambi mzazi baraka yode sujet ya mwado kanjo hujajelu detayi ye sujet ya bili do upeo wakati osomaze fami hokomora mzee wa hatu ikao uhawa mambia mto ufanye mashughuli fanya haini za ufanya uja ufanye mashughuli mzee wako hasikomora habalia mapesa eralinga hashindi habalia 12,000 euro ili ende yafanye yaandise mashuhudi na uo mduhazi hasi hikomori hawanza ndi yaandise mashuhudi ya tulaze mjuru ho waswili harengo omna mkoba kane mapesa ho hahe mwana mshohahe wa mbaba mzima mzaze mzima
pendant 10 jours haparso mkoba haruma makama junia yasima omkoba ndo parhani hakabati atasha parhaniha isho shaparhani haruma mkoba de passport yae zemali ya bali ya zirengwa garjo hujari zambe rizilani no upeu nerohombi watukufu rahani jaja haruma ze sujets za hangu na mpartager message. Alaikum salam kullu sakit lakit watukufu rahani jaja haruma message garmambia ni ukaya waka shughuli akaufanyishiha biseda bantu wa mshangama ikao ngahumana mshahara yalatsa mnakame wa dhahabu ikawe mnakame wa dhahabu huo hakaiziwa le dzina la hemdo shakar na uvumbwa bantu haukaya dzina izoti suraya loti foto yaboke alo anzarambe le dzina la saspure pwende mdo nabe huwa hai garambiao hojimlif wa haina wa Komor au kala hunu Marseille ikao emwana mshohat mila ya puhamu mji wa babajani si je me trompe pas haparisa yemnakame huo wa dhahabu haruma shughuli ya kaya haruma sali ya mshangama ikati trompe hatile sala mshangama omhungu yomwinyi ngujojwa kaya hanya la tamnakame haruma mashuhuli yabongu jojwa kaide mwenye shaho henda ngujotsaha imana mshatu mila hauya ni kontakte mituram ni mnike ya numero ya mila yende yavumbule dzina lilio haruma yemnakame yanikiwa yenkame ya hai kardiro ejezi mwana mshahatu ya datsankame ya dhahabu ikao yenkame iyo hailatsa niyo yanziwa dzina yekame ngiyo mihono ni hai mwana mshatu mila homjini babajan ikao johanza haini mwana mshatu kaudela temna kame woi yani kontakte hauya kontakte mila yoni paraga mjomnike nimero hai mwana mshatu yende avumbue le dzina la anziwa haruma yemnakame yani konkame yae watukufu wa jamalifu wa Komor garjao haruma ze suje garjao haruma ze suje wakati kao ngasibanu hasibabundizo karitsibanu opula na sheo karitsibanu otoza na sher karitsibanu hauvumbwa madzina wangu karitsibanu hauvumbwa mijia wangu jelikanga wanadamu wenjwa mbatula mwe suje nunga muhambio nga manzo uvumbwe mdule dzina mumwambia inda warongo wewe mumwambia inda warongo wewe ikaipasa menrongowe gamjukar mwe sharisha hangu mimi tura. Je suis le directeur ya page ya hangu mide directeur wa Facebook ya hangu wami che mide mrohaz mide chef mide directeur gamjorongowa ama façon de parler et mwanadamu ya elewe uone mvumbua wa ya jijue watukufu wa jamali fa alaikum islam mafiala ye sujet ya mwalo garjo harmo sujet ya hemjomba mzee wa ha ikawe familia hahe wamafilisha mto gawe mrundu hazi mto wandise mashuhudi mto ufanye majilisi bavre mangaride ziwao gawe mangarangu hale ne mjomba wo ikatina yafanya harume fami c'est la vérité shahakana na wakati hadakaudu wa ishelea yabo mimekanga mambo yawe mjomba tukakabu banda hanambie hadisi mtinaka ujua na mkonseye hauna mkorije mbabi haukaba nurambi ya nyuma jamanga anze mrumsha eme wana sho handu za mrumruka jiudi waza mrufanyo handu zae shaharu mauziro nezanungu za jili hindu watukufu mze watu wa ihabili hasi Komor bando hao wa mafilisha mwana mshahi ya mafilisha ili ende yafanye shughuli yae mjomba watu wa bali ya 12,000 et de quelques
nana hakana dhahabu mkobani haibadi ya usakumo hawanza ndi afanye majilisi andisema shuhudia hohenda troisième jour omkoba wakanema pesa kojaonea omkoba wakanaza kirtasi zahi kojaonea ola mjomba palpiter ye fami wa jirende ukagala watushe ngwa jihada yao n'importe quoi wanjahula ngwatsa omkoba kwa tuona mjomba palpiter na magali mrumdu hazi ya afinishwa ndi afanye shughuli ya jihunga waya unaukaya vomye abatiramu mimi yeanda njaka wikonte yeanda kejako itswani hangu yeanda njaka nza nifanye shabanda tsafinishwa ni mwanamsho wangu tunukaka irinende hende hoa suili hoda hona batiramu hata onheda ze visaji zao shangu jirande konti bada zinzi mjilia gujirande konti bada zinzi mjilia troisième jour omkoba imna mkoba ya balia ya kanema kirtasi ya hai ya kanema pesa nana dhahabu ya balia kojaone hao mkoba ya hona mwelebe mjomba uo hasufri hatabiha hagalere kabati hata mrumobonzi azijua hastahamili hodahoni wanjia wakansibu njilio likaziwa wata hao solution ya hema mkoba wa mjomba hao kotuoneha kotuparhaniha hata 10e jour na mwana mtiti na mwana wa âge de 11 à 12 ans de njia hodi ngoni haukaya wenyumba hao kejatimu yeda ya hundo mkoba wa mjomba utulo haruma majunia ya sima emotola harango mkoba haubadi ya wanduwa no mkoba shemoto katujwa eula mkoba hinri ula moto wa 11 10 ans omkoba ndo urengo mbango parhani hade passport ne carte d'identité haruma mkoba ula ila de nyumba ya hao kwa jaka uhisi kama mkoba ujora ngonda tulo haruma majunia 10e jour de parhaniha e yaringo mkobando wo mdu wa he fami e yaringo mkobando wo ide mwana mshwa e yaringo mkobando de fami kamili yala tu mkoba ubaliwa onde wangali wa hundu hokaya imba hindu lo harumo mkoba omkoba wo na mkoba mjomba ujaya sima kodi embandula kumkobani wa muhetize passport ili ya jwa upashia wa muhetize carte d'identité ima pesa ya rengwa hoda honi watsanganyani ya rengano hitima nganzo isoma mjomba haba kamtusoma hitima na rikensi lipase koma juko panso mkoba unu ay juko pansa zimali gane soma hitima mjireme ola mjomba hikma nyezi mwamnika hikma ba no msijemsumo hitima haukam komori kari ya hitima hari hitima yoba izamlonda manga hari hitima n'importe quoi hitima yoronga taleda imana mjomba ze hitima yabonge parmine leda yabata yeye ngujorengo hauka hitima yoandisa ola yarenda zanongo yoka wa mwiso yoandisa idealeda ho pia mjomba bana mlete cinema ni mahitima na riketi lipense iyalingema pesando yala tif nizo wabaya zehanywa waliliki gwambo kwa jarenga kwa tujua no mkoba ukoda honi hahe mwana mshahai ula mjomba hastahamili kajarongowa na weyende yafanya shughuli wa mpara de fami ye fami wasia wa mrenge mnariali wafanya hama kwa tumona wadaya ye matone mashishio kwa tuona kwa tuishia wajuono ya ukaya wowo do wanadamu haribala gwanzo solution na bala warenge maliwaya jomba hakanti hawahi haremanitasio uwade umjilia hambie fami ya ukaya ezajiro hodani hunu omji watijue watike mbujo jua na nunda soli vile ula mjomba yaringo we mali ya latif subhanallah
za jirin njomba kaja kanataswa hauno ya kaya vomie ya rentre vomie ya pashie ya jezai haukoda honi wabaya zihanywa kwa tuona na katujao akuze mwana mshohahi wa mbebe mzemzaze mzima katujao akuze shangu joka ya mruma heleda na mduangalia leonga wendani leonga weda honi ngani wararu ngani wane gabo mapesa ya rengwa ani haini mwanadamu yo jisante vexe haini mwanadamu yolo innocent uo yo jona ukaya kudu bantu jankula tashi juzi tikarma mashula he mwanama gabo telefoni ya tukawoneha hoda honi baada mimjeni tende juzi na kapari waka telefoni ya kautsawa keja kawoneha baada mimjeni tende tikaujifikiria nai sabu wakati wa John fikiria sabu wakati na jodwaniwa sabu wakati John bandami na haja ila toujours mwanadamu tsojuna naye vraiment tila lofu koni botula banga ba telefoni tsone ha getsa ho fikirambi zinjilia gamtsogona ukaya ha ya baba sabunu saspure wangu anifikirie ani mbujone la nayi mbujifikiria mbujidwania mbujona ma ukawa ngwa jofikiri kawaida midi na renga ya bonga mjokoda oni honga bwaloma inosa watsurenga watsurenge mapesa shasuru wanti pia ngwa jisanto ma vexe so ngwa jisanto ma cible ya ukanga mjodwaniwa ula mjomba hakawa finalement ula daune telefoni wone si respire alhamdulillah rabbil alamin watukof yembabaka wahaja zahi harejei hunu faranta isha kautsuga mbabaya nabiye hindi ola mwanamshahahi abasari zamba onge Dubai ya Latif katsudhani mwanamshahahi kade ya renga shahaba tiramu bande mwanamshahangu nge Dubai ni mwanamshahangu kabenda Dubai kajaparo henda Dubai samiti jazangu hunu ulaya ni mwanamshahangu dia kaunabia nende Komori nafanye shughuli nende nafanye mashughuli ile kaunafilisha mkoba urengwa portofei anitihantizo pasporu tione pasporu armo mkoba basi warejeziwa yemali rengwa samiti ramu tireje Faransa même pas 2 mois et mwanamshahangu nge Dubai kajanabi ya shatsi paro ni mgoda honi habantu kama fulani abaharu zamba uhende Dubai shaka tujwe shambi ya Dubai hingi sifami ya wahaini mlulo na nkili guyelewa ke mwana mshoahe wambaba mzima mzaze mzima biarenge mwana maahe ye mapesa tso yeda Dubai na irangu ya zala kajaparo nda Dubai subhanallah عليكم السلام علياتي مسخ سبحان الله يا لطيف سما hitima ben mwanadamu n'importe quoi hitima yourengada hukamili gabu mwanamsha pano ndambia mzaza hangu bomatira vani mwanao vanitira mwamitse mwanangu na woti mwanamshe na paro gamrudina bena paro mkomea shahida mbiyo hao hojoda honi tabia mamangu boma soma hitima mamangu abamguna niponesha rishaho botira sababu mama wonja paro mkomea boma tikazi wanrabo matura mwa sababu mama unasoma hitima mamangu abamguna niponesha rishaho njaka yabo njaparo kayabo misibe hudungo mnavalani hao eyabo gamjoko ka usifanya kujazifanya utini hadaibo turabo karna usoma hitima nguna niponesharisha na balema na baba mangu asoma hitima ndabonjoka ye moto njaparo mkomea na hakapre yani balance mimi sende hata tivo wa polisi na wote mduna paro mtushi shamza zangu amba uka hitima nguna niponesharisha wangu atujerufi haziru haukama mangu gonokaya mimi kana ujua uniamini haukaya mwanamme ya ujua uhana yeka dondunga yuhonendao wode mzazi mwanza imani
Duwelo ukaya ntitsora ngeza mwanangu bahanambia. Vahem jombamba ukaya katusoma hitima. Bangu amini kema pesa. Wa alaikum salam mama Toiba Tajidin. Bema pesa ya rengwa ni mrundaye. Mwanamsho wangu rushidatsu hamba hakadhahir. Udi mwanamsho wangu ikaw hapamo mjua ifundi hakawiyeshi hoba shasi majirani. Ya bonde jangu jwe hadisu kaya tiparu balancewa tamilwa timitsa tilu hata polisi na wemzade njaparo mkomea hata lefu. Na wote sabia mamangu na kusome hitima matula mwabaka tusoma hitima mguna niponesha risha mitido hudunga hondo valani hao mitido hudunga ukaya hufanya kujafanya dakika na usoma hitimu hako. Mwanamsho wangu aziverifie ya borushida. Yawe mjomba we haba ukaya ntina usoma hitimu ukaya ye mkoba wangu urongo honda honi yawe kango yarenga mrohe fami watukufu ye mwanamsho he abasari zamba onge Dubai. Eya boyarongo mkobando eya renge mapesando jamais. Haini mru deja nguna mukaya wewe diwa renge mapesa bu mwanamsho haukaya kujaparo enda Dubai kujaparo enda msafari hata nzuani kujaparo enda wisalamu frère ila lebuiza hata nzuani kujaparo enda. Finalement hujuhundu ta trouvé le courage. 2 mois après mwanamaho ya jaja fanya mashughuli mumrenge ya zemali mumrenge yo mkoba muhana kamtujwa ya renga. 2 mois après mwanamshahenge Dubai nusu ya hefami wa para mjomba amba ukaya antuke mwanamshahenge Dubai yabo haini mrulo na akili nguyele ukaya wika japaronda nzuani kaja paronda mwadi kaja paronda mayot mwanamshahe mwanamahe ndiye afanye mashughuli na bo waye yambie mwanamahe ukaya ntoba garono haya jowa ndise mashughuli ya mwanamahe yasiha mapesa ya rengwa yabo deja sarambu wakaya renga ndawe yabo mimi yemana izo nakaza njena behi sidoka ya rejezi no do mambia ni mloko mori wa hezero hozankutsu mali tsihingu tuma iza kaburini tuma za hobangoni kiyama wede mwanamma hao ulomru mduhazi wambango mkozizo ngwanzo ya jafanya mashughuli da wenji ngwafanyao mwanamma hao kajafanya mwanamma hao ya huishilia ya haja na balazila pia ukanzi mwanamma hao yaje na urenge mapesa mwanamma hao ya badia uende zaho yabogana nzura benye mloko mori na mdoka namba kwamba ukinaivu mruyo kayo. Wa alaikum salam mama Souvenir Saidi. Na mdoka na ukinaivu ukanga wena mmanga ubesha 100 euro shukuria himidia manzize haukaya wajangwa wa hao wa manga wajangwa mrengezi zao ni malaho wajangwa fanyawe malaho wajangwa fanyawe tuskilfo edo muhimi do uhima hashari. C'est vrai mon mjom mwanamma katina fanyo dahon ewe atuna fanyo dahon ya haja et c'est normal urenge 12,000 euros ouidi c'est normal ya rabbi nyezi munarpele shari nyezi mgarnike khatima njema na mwisho mwema riki wanadamu waudu accepte njema waudu juwa njema gera bendu za Mungu gera be mwanamsho Mungu guimo haka na rohombi yanze ya suicide mwanamma hoka yohamba suicide yabonye mlo yokomo na mdo kinaya hauko walomanga gwa mfanyaoni majumba ya loiho yao ya hanyu zongozilo izo za hanyu haini mrujo ujahimile mwanyanya ya javakansa uyanzo fanye proje hashari umanadamu mwanzaro hombi ya Latif mrungo dahoni bana ngufanyo nyigangi yanga mize mwanyanya ikao hadi sambanyu ba yatiji ya kimizi dahamni kema pesa yafanye mruka jafanya ngumfanyo nyigangi na masahiri hauwa mru haja haimilu hashari. Wallahi nga jomtu kane juman fou namnienge mtinienge kam nos namnifanyi hata sauf Allah
waiche mjomba wina ruho kubada kajambio mji mjomba wina ruho kubada kajazirongo wandu wazijua she messaginu ikanza ifixe mwanamsho hae ifixe nededaho la ukaya mwanamsho wei ambie mwanamahi yedafanye shule ndaka warange mapesa wasia buyambie mwanamsho hae yabona some hitima ya Latif hakapri wasuma hitima na bola idia renga Mwenyezi Mungu nanike hatima njema ze famiza hatu wado kinaya wado shukuria njema ikaudu wafanyiwa wado himidia gasimanga hasibabu ndanyi garisimbu hao hasibabu ndanyi garifao hasibabu ndanyi zenongozo nsiperufanya hunu pi hasibabu ndanyi mdokumora familia mngu yumwa haroho mbi weide mwanamshe hamandami gamumbaliliwe batwe ngwanzo jia wahe ngao haho gawe na nyumba hao gawe ne mwanaho bu mwanamsho hangu ye mwanyanyu mwanamshe ngujuva kasi ajia wahe vale nyumba ila kaha jamba ngwashwe mwanahe ila hawa shie waho ulo yao haukuwa na wazalwa banu kwa tina tabiri za hujaji wa baki Komori gwajolo ja vacances yabo nyumba ijuka hamba ngaifanyiwa ukomori hau projet izo za hanyu nyimlo iho na mdo shukurie ma je viens mo himidie ma je viens mo kakontane ma je viens Shamji hansi ya ukaya ye je viens ujoja iho hafanya hadi sambanongo gojombazi zezenzia umfanye nyigangi umenyeleye umlatize kaseti na wala huduwazoka yenyumba itimiziwa o yembeto yenyumba irengeziwa o yezo zifanywa izo za hanyo nyimlo iho wei haja hamenyele mwanamahe shuhuri harenge mwanamahe mapesa yabonga jos kutirabe ye criminel quelle stratégie Harumia stratégie vraiment c'est incroyable. Bumwanamaha garuono haya hadaho garitabi hao hadaho wede wadaki rantibe anda inu yekamwa bakatwitsaha mrukamnai haukemwanamahe gajakaudo interesse hanada gajakaudo kakonta nada Hende hata haeleze mwanamahe kakatsusbutira rongowa gasi harumatabu hunu dahoni nso ufanye mwanamahe haele wa yaukaya kaili nende ile familia hangu waja ukakonta hasi hivala hasi Komori habala mnariad na mangale strateji mwanamshahi ya prepare wala zila pia hakaumambia yaje baanda katina wahani ya jo ujilia ichotu dahi mwanamshahi ihondi hoya jo hanso mkoba ihondi hoya jo bale valizia ibe hasi wala na wala zila hatrase ze plan ili ya jarenge mali ya hi mwanamshahi mwanamahi ya mpuwe mwenda harenge mali 12,000 euro na dhahabu hapuwe mwanamahi mwenda kumkuwa ngwa uwenji hodahoni yabu kwa na ujo eyarengando Mwenyezi Mungu Jabbar haja hamone sauka ya juha wende Dubai wende watembe yubale mapesa he mwanamma hende hajibata Walaikum salam mwana bahati wa hairi Mwenyezi Mungu narnike khatima njema shahe soit pire on va laisser ce bas monde Tuiramu ikanga mumwana obanungurongo. Gena ma enemi wenjua mdetesteo. Ngabo mapirati wenjua muyengao. Ngabo makariboshi wenjua johanza ujua wotla swamba turamuhafu. Ngabo wanadamu wenjua rombela uzeduambi. Yekunfaya kunu mzima waeje. Wa usiku wa hija kabanaka wenjeza hata segonda. Hata dakika. Mwenyezi Mungu jontamani. Zabani hindu wewe ujihada yao uso ushinda waona ya homini wanao ya ukaya hudhulume mwanamao saspure ufie Dubai on sait jamais saspure ufonziani on sait jamais saspure malioka kushidwa irumia on sait jamais Mwenyezi Mungu ya hutamani shamrenge dunia imhada yani pleziri mhada yani ujinga mhada yani planeti inji mhada yani Kamtsulolea haina usiku na lamwa mweshele yohufa haina usiku na lamwa mweshele za kaburini haina usiku na lamwa mweshele bobangoni kiyama s'il vous plaît namresante za njema za hema je viens na mbe hema je viens nafasi mshukurie muhimidie
zikaudwa mfanyao no malaoni hanyu zenye bewazua hao mijini hatu ze projwa zadisa hao mijini hatu zitike zika ajala hao hanigangi mkejuma uangamisa mwanamshahangu ye 12,000 euro ne dhahabu ikaudwa yarenke mwanamma huwa mpwaenda za yeke na ushida ihubalie maisha haukayo mali ya haramu kaina ushida ihubalie maisha mwanamshahangu yode penjoko uhambia abasa ngao haruma furaha bangao na mapesa ngao ne dhahabu ya mwanamma umpua hende zahe eske ngojo wahia rumie edu 12,000 euro ishohili ungu aminuka ya ufaha hwe mapesa unga joshita hudadi ya latif watukufu ngamla uharumu sujet parce que ngyo très dégoûtant cha conseil yangu haini manga ujo usakomori hende hauno projet ya ndisa hanza indi yafanye mbarugo haunduke jafanyishia habehe mapesa nda hundu yaliwa na mkeradhi mtsidayi na muhimide mnyezi mgumbeze hanyo mrejei mje mklie mir de berla muwadalilie muwadiwaze au kaya we mguwabe ha mapesa utunuwa beto ufanyiwa fondation ufanyiwa hizo huende kuja iparisa heni wakati joudai kaswili kango joja kawakibu kaswili kango joja na mdua hura kaswili kango jo huja na makaba bahombani kaswili kango jo huja ujiswamuo hoja zao hiyo de heli ya huwa nada mwaluna zero hombi wakati wamenya oza wandu zao izo wanza wamenye yode mana njo conseiller majeur vient wazaze wenji wahenda wahaja waja wajufumu waja wawade wazaze wenji wenda wahaja waja junu kwa tiwe maze sante wazaze wenji na wababa wenji waja wajihungu ezungu zaha ungizo feblu izo zontipi hasibabu de haki ya hawo helu josa komani haumu ezerongoze mjomba wei kaja komplike kaja rama hiyo handie fami mtisome hitima deka msomo hitima wata mimi nga mjoka buhari hauka mimi mwenyile daho ye mjomba weye abaki hambia wangu mtirongowe majirani watijuo mji watijuo wede mwenye mapesa haka wahajaza hauka yangu jijuo shaya bo Muhammadu wangu tutsawa ya feguzi kana ujafanya ada haukaya haja izo yaona kazi tinyangu ya bongo joka ureje komoni tena je pense même pas ya latif na mkane mahaba nwanyanyanyi wabihuze maliho wadisaze projet na mkane mahaba nawo haukasi ngasi hunwa sababu ndanyi ngasi hunwa sababu ndanyi mlo yoko mori ye mrujo fanyo mbarogo hanzende harumanyi gangi hauka winji wa hanyu ga mtungudu ngani gange ili hawangamiza wamfanya one maisha hawa mandisiza ni majumea hawa donaze projet banga mrenga uzimaliza hao mli ya wakati nga mfanya ili mwabadeze nzoti jikomora ya latif gamjwar mu sujet ya vili watukufu ye sujet ya vili inu sujet walo mba menasi au kaya ye mzade wei hanifanyari mna menasi haringina wanaumahahe daru wanaumahe kawaishi hadisi inu yambwa ya vungwa unamvu wenji na wenji wari menasi wari shangaza wambajao yoko usiku uja ye ajalido usiku uo yaboke na ushindai ishape kabati ya jukaurizi ya kakarirongo nana mna mesaji mtiti na tunabi makariboshi eba nyinyi mfamyo na komanteli phantom mwalala is pourquoi mtufanya hamanda mina minga mrongo nsuria woni mria Mwenyezi Mungu ngamabo nsuria eba nzabandi mtufanya hamanda mina Ngabjo huwa njaparo waona ngabjo kaza wana njaparo waona vanwa ujikaza ebo njikaza mtso devant moi pour voir vanwa ngujikazo nyumba fenya. Ça c'est le moment que tu vas comprendre que linu fenya shaye msubuti linu fenya shaye kalia linu fenya shaye mwanamme c'est ça
watukufu ngarjwa mo deuxième message mwana mshahara ikaonge na zekirtasi zahe gino wanahe halolwa ni mwanamme ikao mwanamme uo habali ya sejuru huenda husomwe mrumshahe shaka jalole mrumshe uo hasibabu kirtasi halole mwanamshe uo ngardora ilifanya 3 ans mahamira wanjia haruma mtsango yanjio mtsango no utwe mapesa de mwanamme na abo kajaza ya denae eza jilinga umtsango uwo mtsango 20,000 euros 20,000 euros mwanamme ndo utowa eche na mrumshi atuzade nae na mwanamme atuparolo la wade mrumshi wa mwando wae yaborangu yaba kipanda 3 ans gu amini ukaya yobo mruma na Mwenyezi Mungu insha Allahu haini utso na Mwenyezi Mungu yambe gu amini gu juu ula mzade baada hanjia harmu mtsango daene ula mruma ija ula usiku akabidi warenge au kaya ula mwanamme hajanzi hadaene mrumshi wakati la wenda wa mwanamshe ndi harenge mwanamme hamwambia nabo banda harenge yabo ngabo wamusajoka urenga mwanamme hamwambia hende hurenge raha haparisa ula ukoka no mtsango ula mrume wakoti mrulona nafasi ula mruko hausisa ula ulono mtsango yakano mtsango ambashe mrumsha hajarenge wabeke mrumsha jaringi hasiva le dabe mrumsha banza ben watsuku ambashe tika yarenga leo emrume honuka asava ya pas de souci emrume kajaona hematsu attention la ika dimanche na wala emasu yambia mrumsha kaya ye dimanche garjo ufanya haini mrarenge mbabe ya na magale mrume hamandu mrumsha tuzade nae ya tufai zade nae ya stahamili panda 3 ans na mrumsha ulona wanae yamba ukayo mtsango unu garenga haini mrarenge 10,000 euros ndafanya mbarongo hao uo mrumendo mrumshe na tuzada minawe watunika kiltasi lona makiltasi hangu rahansi ya ukaya rorongo mtsango gorongo 10,000 euros boshere nirenge 10,000 euros mimi haini mrafanya mba projet uongeda humana mewo serari mba John Paris haonesa usubuti hambie mrumshoka ye dimashi garjua nyisa hani mgarenge mbabe ya 10,000 euros ye dimashi yija ola mrumshi hajua ngoda nga hitima ho mjini hao hari hitima vanu magalo la na zila na kwa jaka hitima bala hakaoloha zila pia katuhanza ila ni kemrumsha emrumahe 10,000 euros eza jirangu batukufu ola mrumme wajabarua kumkwa nguparwa hakonvokewa haukaya yamba ye mwana ola yakaumnike makertasi olati mwana hai watukufu emrume katujoka bale mrumshahe hende hambalance kumkwa ye sejure mrumahe alonio ola ha deklare mwana wahe mwana mshahe na izo kweli ye sejure mrumalonio ila ha deklare e mwana mshahe a deklare ula mwana he mwana mshahe yenda ya deklare kumkwa wewa he mwana mmahe sha kwa tubali ya mbaba mzima haunukoni mwana mangu haja ole wangami mziro na rifanya rege mwana weni mdeklari mwana mangu onge papi weya hunga kilta sasa juru kajajojo dishiye mru mshahe ola banda gumadu shahabie mru mshahe pia hama bia kabani yinu tsi hungu hasfaudi mwana mshahangu vali mwana mshahangu ola mitsi manziza mru meumanza haji hungu wakati la buya nambi hadisi sipare mwana mshe we problemu ya heda huka yoifanya mezi na mezi we problemu ya heda imana mengu sisiwa ganzumbu wajafanya mba mkomba aden eka ujajambi mwana mmendo
Yakaujaji mwambie denduza he mwana mshola mwanyanya he mwana mshola ikao yekaelewana ne mwanyanya dia sabwambie mrumahe ukaya vanwe mwanrumshaho mwanama denda ya hubalance ya ukaya izeketa surumia uo mwana wotsi waho so mwana he mwana mshaho. Momo Abdou, toujours des mauvaises nouvelles. Si t'es pas content, tu peux déplacer ou dis-moi, je vais te bloquer. C'est ça, des mauvaises nouvelles. Mon frère Momo. Parce que tu connais bien mon âme Momo. Quand nous les Comoriens, on est mauvais. Mauvais mon âme Momo, tu sais bien. Kangasima Mesha. Oui, salam Kamila. Wakatila imanyanya mwambia wi hamba demru mshaha hui mwanama uwedenda ya hubalance. Ukaya zekirta sizoti za. Emrume ya lula mrumushe. Wanzanao, panda 3 ans. Ya mrume hao ukaya msikane za udishi ya mrumshahangu. Banda ngunazo gani mazi na umambeze kwenye. Na bali mwanamshe de hambalance. Hasibabu de 20,000 euro ya homtango. Ya kaubidi hanimgarege 10,000 euro ya Latif. Ya Latif, ya Rabbi. Wakatile mwanamshe hende, mwanamme hende ambie mrumshandi surama hiyo. Ishia, banu kufikiruka ya mimi ni mjufu mwenjile na hubalase. Sahen bebe mwanama wala uniengarangu hade di manaja wambia hizo. Si pare mwanamshe. Si mweleza tse mwambia tiramba ukaya ngwambo nrabo. Hamba butura, antuke hadisinu, deja, genda umbio, naboka uyambe wanaumangu kwa na huba nafasi. Sabe wallahi na Mwenyezi Mungu. Ikaumelite urenge maavuka na yongio trotari ye adeninga ifanyi wao na yengu juke mwanatsi wae wallahi na Mwenyezi Mungu ikakuja unda somrejeze 10,000 euro yae antuka tulamutsu hambia wanaumangu wao kajwanza waishi hadi sio yamba gojona simwambia nganji yambe wanaumahu wao ntsu hawaza zinji na zinje wenji na wenji wajikazao wambao wojau haujao wambao wajo ni parisa wapite amanyansu haukawona mlewa Allah waeche Mwenyezi Mungu mzima Jabbaru waeche wundu na mlewa basi kabati wasaya gamlanse message ambiwa na umahu makadboshi wao katuramu harongoa neba hatuwa yuhunda dabonsogu denose na huvumbo mjini hanibo mwanamsho hangu na vumu unesa na lefoto lao haukaya waupe undo waufanya ya Latif. Mwenyezi Mungu naruniki hatima njema na musomema ya Latif. Harengie di 20,000 euro. Wakatika wede mrumahe diya kausimbu hawaeche. Mwanamsho wakaja tanga hatarantzano. Ne mwanamshe uo kajazada yenaye shemrume hakansa ukausiku Mwenyezi Mungu ajomruzukia ngujomba mwana haukayobo Mwenyezi Mungu mwana Mwenyezi Mungu jabadobo Mwenyezi Mungu mwana finalement olamrumshe hende hambalance yemrume ngejuma uheya na usiha na maavukasi unajana finalement ngujoka ufanya adeni ofanyiwa ngejohunga ukaya sevure mwana tsiwae sha gabonzia zauvira bo mwanamsho hangu izo akauja urede mruma gabonzia zauvira bo mwanamsho hangu izo akauja urede mruma shavira utsibire qu'il pleut qu'il neige gojo tuwe mapesa umlike haukabanu wanawashi wanu wadongo ureda juanga umaha hawanga umewakodona da juana sho haumva wa mapesa wa ujo kazi na ujo da mashitaka haukama pesa menji au yikaka nkodeni mapesa menje kaka nkodeni gujoke mrume kana ujwa ushita kaukaya kabats epreuve subhanallah kam kina ya bwana shohatu kam himidi ya mwanamshi hamandawe shanga wana pupa la 20,000 euro baada mwanamsho emrumaho subhanallah. Mwenyezi Mungu naniki hatima njema. Mdo rekonese njema. Mdo himidi ya njema. Mdo jua njema. Mdo shukuri ya njema. Wahungabati amanyo ya mrume ya wanza ya wanziza ya hutukuza. Ya tsowana ya tsowishia. Ya tsuzaya darinawe. Panda 3 ans ya mariage. Ya rida
mapesa, ya unjili ya mapesa, ya hansi mapesa, ya njarma mtsango, ya hutlar mtsango, gorongo wawe chibadu vrema huzulu. Gorongo wawe chiolo ya nyuanyisa. Subhanallah. Nyezi munaniki khatima njema. Finalement ngudo balanse mruma hukema kiltasar mautiai. Wede mruma hangu, wede yandola, harifanya halali shikomori. Yaboni mime namwambia ni, doka izokoli, iwoti manawahi, uoma na mrumra jina, uham deklare, jauna jau ya latif. Ya Rabbi, sabusi wa komori. Subhanallah. Ya latif. Gawona wanauma hao wambagwa jonta. Gawona wanauma hao wambagwa jononesa. Shawallahi kwa nausida wanifanya. Hata. Na wakema bandi. Watikema bandi. Yenu jonjilia. Tina ulidam. Mimi jamais lidem glato di ajare. Mais c'est impossible. Et katira mboka huja. Je unshangaza mjutwede ni ushangaze. Ekatira mwaka hujaje uleme mjutwede nreme. Ekatira mwaka hujaje ukaziwa mjukaza wanu. Kimple kilneshi. Yedele ya hanga ukamitsimba zazi. Mi mwaname haukanga mramboka. Je suis là, je parle. Je me cache pas comme les feignants et les calboches qui se cachent d'insulter les gens. Watukufu, wanasho hangu. Wanda hukana baraka. Narudo kubali njema. Narudo himidia njema. S'il vous plaît. Namkira dhanda hukana baraka. Oui, c'est ça, madame Shangu Kamila. Hambuheze manardam fitinia, uhoza. Gabwanada matsuri ya hitima. Hutumlengezi manaditse na umpulie polisi. Wadi wa mbalansu kaze kiltasi zinatizae. Wadi wa mbalansu kaya ulama na hema na mshahidi na ya deklari ya latif. Uminada mungoda hu. Koma mnyezi mga tujuri pinise swa komor. Koma mnyezi mga tujuri nika pinise swa komor. Gujuri nika pinise wari pinise komportoma mbirloniyo. Hezeru hon mbirlonizo. Shama na mshendo ya jupal samrume hamanduo ya manzi ya manzize. Ya njarma mtsangu ya tuzade nae. Ya meukaye mapesanu ngarjoa nisa bosheri. E mapesanu ngojulenge 10,000 euro nge 10,000 euro. Sha hubalia roho bina pupa. Ngojulenge 20,000 euro waweche. Hamabu huparuzade nae. Ulenge 20,000 euro waweche. Hama yabu ya hapa. Désolé Watukouf, j'arrête là parce que ça fait vraiment mal au cœur. Mwanam shahangu. Yikemru maho wei hafungwa. Au kariski inji hafungwa. Shema na waloma avuka wanilie mnu. Wallah. Ngarjo hafishi. Ngarjo huvumbua. Au kawo manadamu wa peu. Watujoja mwanamea wanzajie ya tombe heshar mushao. Ya jia duber me piege. Au kaya helilo. Ngojo baba isa wanaume wenji. Wajia bojo warende izo warenda uo. Alafu le jeza. Vehaye 10,000 euro. Yende mbiyo ya jilenge avuka. Vehe 10,000 euro. Yende ya tsahe avuka ya mwanili. Izo nizo na nzono hambi. Ikakona mi wanauma hangu wa ntuwa waza. Wanauma ha. Vehe 10,000 euro. Yende ya ringima avuka wa mwanili. Ili ya tujofungwa. Hawe mwanamshwahe ya jobohwa. Zihaki zahe. Yode porjuka nzano hambi. Hata mpaka leo j'arrête là. Mtsao sama hakaitsoka tsinjanai, hakaitsoka tsilongwanai, hakaya mwanadamu youjwa urongwanai watina kaja rende compte. Sha mrutsa hasama hakaitsoka urongwanai uji excuse devant tout le monde. Chaka tutsa sama ha osomwa emakabwabwa ni makalbosh. Ikao hai ni ramba ozi kazuwajivia banda yude bazia hao wajiviwa nambi. Nyezi Mungu na hifadhi shababi wei. Nyezi Mungu amnike hikma na roho kuu ya beheze talaka usoma mzade uba wotsi mrumshe yonu husi
yakahuja yanze jia mzingamanye. Mwenyezi Mungu yarihifadhi swa Komori, yahifadhi umatu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani ke imani uwanaswa hatu wazie horendana nai hau horenda nai uwanro mahao, wani ke imani wanaume horenda nai uwanro shahao. Mrumshi hamando ya dojo ukaya ibidi ya veze ya singanie ya be mrummendo mrumme uneshele unanzizo na bonja za damina shaya nanzizao ya ben renge 10,000 euro c'est rien yoti malia hobo mrumshe shewe malia hemrumme hata mpaka de yabo. Longue vie à vous mes sœurs, car nauzia kabatu jori shangaza hasibabu dezekweli watukufu. Boum, hata mpaka de yabo de 3e jour inshallah jenu solution yemzade ya behema pesa ya 10,000 euro kama wawenzi.